Tebajamowin Peter waabooz. Tubajamowas Twe Menashgargaza. Nadamo shin gi nundagse Peter. Nin da batashin jindas tavising. Barnen bneshiek gi bisekkeok iat Peter. Winwa gi gjitona wi nadmuwa. Gegwa buntake gi nondagse basic beneshi. Abjitun wi jabuyin. Giskan gda biskawagan gi nondagse bepkanzit. Peter buntan mu weyin. Wewip Peter gina giskan da biskawagan. Longo das wingi jabui. Das tigenine giabe menasquagun. Peter gina mipto geshikat. Niab bipskavin manpi ki nundagse tigenine. Peter gina patto tasogamugong. Gi muskine tegat nukazwinan. Peter gine bindige goaskine binje bishkikung. Goa quasquebise kikung ga mushnik ekagamik bish. Brr, geeked Peter. Kege nene gi wepta we binige tasugamu. Avish iat o waabooz. Geeked tege nene. Peter gi ningbiza. Ween gi nondoan tege nene. Anstrut gego atayin. Nene gi banduapman Peter. Avish yain waabooz. Gi nettaguse tege nene. Tege nene da zidan nujtenun besha megwa. Oh, gi gaskanaguse Peter. Gi mustun nugjeepsing da jashing. Nugjeepsing gi majimagat noach. Achoo, Peter gi jachame.
Aha, gi nun dag settige nene.